Mu gihugu cya Mozambique batangiye iminsi 3 y'icyunamo nyuma y'uko bibasiwe n'imvura iherekejwe n'inkubi ya Serwakira yahawe izina Idai yisha abantu inateza imyuzure mu bihugu bya Mozambique na Zimbabwe. Muri Libya haravugwa urupfu rw'abimukira barenga 10 bapfuye barohamye hafi y'inkombe ya Sabrat, abandi 17 bagize amahirwe yo kurokorwa. Muri Comoros, Perezida Azali Assoumani arashinjwa n'uwo bahanganye kwiba amajwi n'uburiganya mu gihe hasigaye icyumweru ngo amatora abe muri icyo kirwa. Perezida Assoumani arabihakana. Muri Afrika y'Epfo bakomeje guhura n'ikibazo cyo kubura amashanyarazi kuva Serwakira yibasira igihugu cya Mozambique ikangiza imirongo itwara uwo muriro. Icyo gihugu cyahisemo kuba gihagaritse gukoresha umuriro kirahura muri Mozambique. Tukiri aho muri Afrika y'Epfo, abaguzi baturuka imihanda yose bari mu mujyi wa Cape Town mwimurika no kugurisha ibihangano by'abanyabugeni bo muri iki gihe. Kuwa mbere gusa hagurishijwe ibihangano bifite agaciro ka miliyoni 7 z'amadolari.